ishyamba araryumva niryabamo. Pardon me, Black Caiman. Umbare Black Caiman we. You're in the Amazon? We predator nini cyane muri Amazon. Dore n'utugono tw'utwana. Bye bye yanyuze kuri Patrick Shadibu. Yari umuhungu witwa Pazo Shadibu. Aba mu Gatenga. Today's adventure. Today, continue our decades-long search for Parapata. Uyu munsi turaza gukomeza dushaka wa mujyi wa Parapata. Umwana ageze hano ari kumwe n'akaga cyenda. Poison frog. Golden poison frog ni igikeri. Can cause full body paralysis. Iki kino gikeri gikoze uhita uba paralize. Umwana azi ibintu byinshi. Have a nice day. Urabeho gikeri kibiwe kino gikeri gikoze urapfa. Kiba muri Amazon muri ariya mashyamba ya Amazon. Ugikozeho kigufashe. Barakwereka umwana ni dora yarakuze kurira mu ishyamba. Umwana yinjiye hano yigize umushakashatsi ari kumwe n'agakende. Hano ducurama nyende turayitwara. Vampire bat family. Nyagasani tuno ducurama turi mu muryango witwa amavampaye. Binjiramo hano ni mu buvumo. Umwana bakomeje guhiga hano ati ni byanditswe n'abantu bakera bitwaga ba Inca. Mwana kugera no habuze Gatunga Nyiriri habuze Kanzinya. Atorore mwana kureba hariya hakurya anageze yabonye ikintu hakurya gisa nk'ikirabagirana. Parapata wa mujyi bari barabuze. Nimba ari umwana agezeho yabonye ikibumbano kiri hakurya kiri mu ishusho ya zahabu. Yabizi iriya zahabu Butu we kano gakende kitwa ka Butu. You just believe in yourself. Anything is possible.